Philips Go serije sportskih slušalica posebno mesto zauzimaju Bluetooth slušalice 7306. Jedna od glavnih funkcija ovih slušalica jeste Awareness Mode. To znači da dok ste na treningu i slušate muziku, ako vam se nešto približava u okolini, da li je to autobus, biciklista ili neki drugi trkač, ove slušalice će prepoznati to i smanjiti ton kako biste mogli da čujete objekat koji vam se približava. Obe slušalice su samostalne, što znači da možete da koristite ili samo levu ili samo desnu. Ujedno, obe slušalice imaju i ugrađene mikrofone, tako da za telefoniranje možete da koristite i jedno i drugo. Još jedna sjajna stvar kod ovih slušalica jeste da imaju ugrađen pulsmetar. Zato ako ih povežete sa Philipsovom aplikacijom ili nekom drugom aplikacijom za trčanje, one će vam javljati broj otkucaja srca, što će vam pomoći da diktirate tempo vašeg treninga. Koeficijent otpornosti ovih slušalica je IP57. To realno znači da sa ovim slušalicama možete da idete i na plivanje. Ujedno, kada završite trening i ubacite ove slušalice u kutiju, ona će očistiti 99% bakterije koje su ostale posle treninga. Takođe, ove slušalice možete da koristite neprekidno 6 sati, ali kada potrošite bateriju i ubacite slušalice u ovu kutiju, ona će ih dopuniti još 3 puta toliko. Dakle, ukupno možete da koristite slušalice sa jednim punjenjem slušalice i baterije do 24 sata. Preporuka je da uz ove slušalice koristite i Philips Headphone app. Ne samo da ćete moći da imate statistiku treninga i da pratite svoj puls, već ćete mnogo bolje kontrolisati sve sjajne funkcije koje ove slušalice imaju.